kubasuhuza mwamaze gukanda kuri subscribe nawe turakanda kuri subscribe kuri Bwiza TV no mwanya kugira ngo kandi subscribe tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Ndibuze kugaruka ku nkuru igaruka kuri Businge yasobanuye impamvu Perezida Kagame atari we wari kuri Rusesabagina. Ndibuze kugaruka ku nkuru igaruka ku kwitana ba mwana mu rubanza rwa umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be. Ndibuze kugaruka ku iyi nkuru uko bihagaze. Ndibuze kujya mu gihugu cy'u Burundi ku nkuru igaruka ku cyo u Burundi buvuga ku guhangana kuvugwa hagati ya General Ndayishimiye na CPG Bunyoni. Ayo makuru yose kanze nyakugezeho ku buryo burambuye. Reka mere hano mu Rwanda. Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta y'u Rwanda Businge Johnston kuri wa 16 Ukuboza mwaka 2020 yasobanuye impamvu Perezida Paul Kagame atari we wari kuri Paul Rusesabagina ukurikiranywe n'ubutabera bw'iki gihugu. Bigaragara mu ibaruwa Minisitiri Businge yanditse asubiza Caroline B. Maron uri mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 14 Ukuboza wandikiye Perezida Kagame ibaruwa imusaba ko yari kuri Rusesabagina agasubizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahari umuryango we. Mu mpamvu Caroline yashingiragaho asaba Perezida Kagame kurekura Rusesabagina harimo kuba ngo yashimutiwe i Dubai akagezwa mu Rwanda mu buryo butubahirije itegeko riteganya uburyo bwo gusubiza abantu mu bihugu bakomokamo. Minisitiri Businge yasobanuriye Caroline ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga kandi ko aribwo buri kumukurikirana kugeza ubu ngubu. Iyi ikaba impamvu yumvikanisha uburyo umukuru w'igihugu atakwivanga mu nshingano zabwo. Hanyuma kukuba Caroline avuga ko Rusesabagina yashimuswe, Minisitiri Businge yabihakanye avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'ubushinjacyaha bukuru NPPA zabisobanuriye mu itangazamakuru no mu rukiko ko Paul Rusesabagina atashimuswe. Ati yavuye i Dubai ku bushake azanywe n'indege bwite. Ubwo indege ye yageraga mu Rwanda arigaragaza atabwa muri yombi hisunga urupapuro 2018 NPPA rwo kumuta muri yombi. Rusesabagina yatawe muri yombi mu mpera za Kanama mwaka 2020. RIB imwereka itangazamakuru tariki ya 31 Kanama mwaka 2020 itangaza ko akurikiranyweho ibyaha 13 by'iterabwoba. Tariki ya 14 Nzeri mwaka 2020 yagejejwe imbere y'urukiko bwa mbere. Ubu dosiye ye ikaba yaramaze guhuzwa n'iy'abandi 18 bahoze ari abayobozi n'abarwanyi umutwe urwanya leta y'u Rwanda ashinjwa gushinga aho biteganyijwe ko bazaburana hamwe bwa mbere tariki ya 26 Mutarama mwaka 2020. Naho mu yandi makuru ukwitana ba mwana mu rubanza rwa Focus Ndayizera na bagenzi be. Abagize itsinda ry'abantu 13 baregwa mu rubanza rwitiriwe Focus Ndayizera bamaganye igifungo cya burundu basigawe n'ubushinjacyaha buvuga ko bemeye ibyaha baregwa. Ingingo baterwa utwatsi buri wese akavuga ko atigeze yemera ibyaha nk'uko ushinjacyaha bivuga. Baburana hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amashusho. Uwabimburiye abandi Martin Munyensanga yabwiye urukiko ko yatunguwe n'igifungo cya burundu yasabiwe kandi yiyumva nk'umwere. Yavuze ko ubushinjacyaha bwahereye ku byaha buvuga ko yiyemereye nyamara bitarabaye. Yavuze ko atigeze aba mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda wategurwaga n'umutwe wa RNC ubinyujije ku witwa Cassien Ntamuhanga utagaragara mu rukiko kuko yatorotse igifungo. Yaba uyu mutwe cyangwa se na Ntamuhanga ubwe, Munyensanga avuga ko atabazi ngo babe bahurira ku mugambi umwe nk'uko BBC yakurikiranye iburanisha ibitangaza. Uwitwa Venuste Mushimiyimana we aregwa kuba yari yarakodesheje inzu abaregwa bahuriragamo bagacura imigambi yo gutera ibisasu ahantu hatandukanye hari ibikorwa remezo. Nyamara we avuga ko inzu yari yakodesheje yari iyo kubamo kugira ngo ashobore kwegera akazi ke mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Jean Claude Nshimyumuremyi aregwa kuba yari yitabiriye inama zaberaga ku musozi wa Jari ziyobowe na Cassien Ntamuhanga yifashishije ikoranabuhanga ry'amajwi
y'amajwi rya WhatsApp. Ubushinjacyaha bwo bwongeye gushimangira ko abaregwa biyemereye ibyaha mwibazwa nyuma bakaza guhindura imvugo mu rukiko. Bwongeye no kunenga imvugo z'abaregwa bihakanye bimwe mu bimenyetso nk'amajwi y'ibiganiro bagiranye bavuga ko ari amahimbano. Abaregwa kandi bananenze raporo y'abahanga ba gisirikare ku biturika bivuga ko byari gusenya bimwe mu bikorwa bya leta. Ubushinjacyaha bwasabye ko urukiko rwaba ari rwo ruharirwa ububasha bwo kuzamenya ukuri kw'ibi bimenyetso. Uru rubanza rwagombaga gusozwa muri iri buranishwa rwongeye kurarana kubera ahanini iki kibazo cy'uko abaregwa badashobora guhura n'abunganizi babo. Bose uko ari 13 bakurikiranyweho umugambi wo kugirira nabi ubutegetsi, ubugambanyi, umugambi wo gukora iterabwoba no gukoresha ibintu biturika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu karere ka Nyanza mu mudugudu wa Kadusenyi mu kagari ka Mubuga umurenge wa Rwabicuma mu murima hasanzwe umurambo w'umukecuru. Amakuru y'urupfu rutunguranye rw'umukecuru witwa Mukandinda Speciosa w'imyaka 66 y'amavuko wari yamenyekanye kuri uyu wa 16 kuboza ahagana saa 4 za mu gitondo. Yasanzwe umurima we w'ibishyimbo yapfuye, yari yagiye gusarura imyaka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo mu murenge wa Rwabicuma Ngirinama David yabwiye ikinyamakuru cy'ishimwe ko bakimara kumva urupfu rutunguranye rw'uriya mukecuru bihutiye kujya kureba aho byabereye. Ati abaturage dutabaje batubwira ko hari umukecuru basanze yapfuye, twihutira kujyayo natwe tubibwira inzego z'umutekano ngo zize gukora iperereza. Gira inama avuga ko kugeza ubu bataramenya icyo nyakwigendera yazize ariko hakekwa ko ari uburwayi. Naho hanze y'u Rwanda icyo Burundi bivuga ku guhangana kuvugwa hagati ya General Ndayishimiye na CPG Bunyoni. Ibitangazamakuru birimo La Libre cyo mu Bubiligi kuri uyu wa 16 Ukuboza mwaka 2020 byatangaje ko Perezida w'u Burundi Major General Evariste Ndayishimiye ahanganye na Minisitiri w'Intebe CPG Alain Guillaume Bunyoni. Umutwe w'inkuru yanditswe na Marie France Cross kuri iki gitangazamakuru ufite umutwe ugira uti un bras de fer entre le président et le premier ministre paralysé le Burundi. Waryenekereza mu Kinyarwanda agasobanura ati guhangana hagati ya perezida na minisitiri w'intebe kuradindiza Uburundi. Ku guhangana ngo kwaba kwaraturutse ku kutumvikana ku byemezo bimwe na bimwe Perezida Ndayishimiye yagiye afata, Bunyoni akabyitambika. Ibyo birimo icyo gutegeka buri muyobozi kwerekana imitungo ye yose yaje kuvuguruza hashize iminsi mike. Hari amakuru yatangajwe avuga ko Perezida Ndayishimiye ashyigikiwe n'igisirikare, Bunyoni agashyigikirwa n'igipolisi yari abereye komiseri mukuru mbere y'uko aba minisitiri w'umutekano na minisitiri w'intebe. Icyo Burundi bivuga kuri aya makuru, Ambasaderi Wirinyamitwe ushinzwe itumanaho mu biro bya Perezida Ndayishimiye akaba n'umujyanama we yamaganye Marie France Cross na La Libre yagaragaje nk'abanyabinyoma mu butumwa yatangaje ku rubuga rwa Twitter. Ambasaderi Nyamitwe yavuze ko Perezida Ndayishimiye, Bunyoni na guverinoma y'u Burundi yose batahiriza umugozi umwe bashaka kubaka igihugu. Ati umukuru w'igihugu, minisitiri w'intebe na guverinoma y'u Burundi bose barimo gukorera hamwe kugira ngo bubake igihugu cyiza. Yakomeje asobanura uburyo Perezida Ndayishimiye yagize Bunyoni minisitiri w'intebe bitewe n'icyizere yari amufitiye. Ati CPG Alain Bunyoni yashyizweho na nyakubahwa General Neva kubera ubuhanga n'ubunararibonye, ibyiza bimaze kugerwaho n'imbuto y'imikoranire myiza hagati y'abo bayobozi bombi. Perezida Ndayishimiye wayoboye u Burundi kuva tariki ya 18 Kamena umwaka 2020 yagize CPG Bunyoni minisitiri w'intebe tariki ya 22 Kamena 2020 amukuye kuwa minisitiri w'umutekano yari yarashyizweho ku butegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Ni umuntu yashyize kuri uyu mwanya ukomeye utari usanzwe mu Burundi, amwitezeho kumufasha guteza imbere igihugu mu buryo buhagije ashingiye ku bunararibonye afite, yakesheje kuba yarakoranye igihe kirekire na Pierre Nkurunziza. Ndabashimiye mwese mwakanze subscribe kuri Bwiza TV, nawe turakanda subscribe. Uyu mwanya kugira ngo kandi subscribe ndetse ukibuka gukora share ku nkuru zose n'ibiganiro tugenda ducisha hano, ndetse ukajya ubibona buri munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza.